ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ኤርትራ ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንስኹም ሰላም ክትህልዉ በዓል ተስፋ እየ። በዓል ሎማዓንቲ ድማ እንግሊሽ ኔዘርላንድስ ብትግርኛ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። ተስፋ ክብል ድማ ጠቓሚ ኮይኑ ትረኽብዎ ፍልይ ብዝበለ ማለት እዩ። እንግሊሽ ከምኡውን ኔዘርላንድስ ከምኡውን ብትግርኛ ተርጎ ማለት እዩ። ተስፋ ክብር ጠቓሚ ኮይኑ ትረኽቦ ናብቲ መደብ ከብለኩም እየ ሰናይ ምክትታል። Ik ben leerkracht. Ik ben leerkracht. Ik ben leerkracht. I am a teacher. I am a teacher. Ik ben leerkracht. I am a teacher. أنا ممهر إيه. Ik ben leerkracht. Ik ben leerkracht. I am a teacher. I am a teacher. أنا ممهر إيه. Jij bent een student. Jij bent een student. Jij bent een student. You are a student. You are a student. You are a student. ንስኻ ወይ ንስኺ ተማሃራይ ኢኻ ወይ ከዓኒ ንስኺ ተማሃሪት ኢኽን ምባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ንስኻ ተማሃራይ ኢኻ ንስኺ ተማሃሪት ኢኺ ንብልና ማለት እዩ። Jij bent een student. You are a student. ንስኻ ተማሃራይ ኢኻ ንስኺ ተማሃሪት ኢኺ ማለት እዩ። Ben ik een leerkracht? Ben ik een leerkracht? Ja, dat ben je. Jij bent een leerkracht. Ben ik een leerkracht? Ja, dat ben je. Jij bent een leerkracht. እንታይ ይብለና ኣሎ? Am I a teacher? Yes, you are. You are a teacher. ኣነ መምህር ድየ? እዎ ንስኻ ወይ ንስኺ መምህር ኢኻ ወይ ከዓኒ መምህር ኢኺ። Ben ik een leerkracht? ወይ ከዓኒ ዶሰንት ክኸውን ይኽእል እዚ ናይ ግድን ኣይኮነን leerkracht ጥራይ ክኸውን ዶሰንት ወይ ሌራር እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። Ben ik een docent ወይ ከዓኒ leerkracht? Ja, dat ben je. Jij bent een leerkracht. Ben jij een student? Ben jij een student? Ja, dat ben ik. Ik ben een student. Ja, dat ben ik. Ik ben een student. Are you a student? Are you a student? Yes, I am. I am a student. Are you a student? Yes, I am. I am a student. ንስኻ ተማሃራይ ዲኻ? እወ ኣነ ተማሃራይ እየ። ንስኺ ተማሃሪት ዲኺ? እወ ኣነ ተማሃሪት እየ። Ben jij een student? Ja, dat ben ik. Ik ben een student. Is hij een arts? Is hij een arts? Is hij een arts?
Ja, hij is in arts. Is hij in arts? Ja, hij is in arts. Is he a doctor? Is he a doctor? Yes, he is a doctor. Is he a doctor? Yes, he is a doctor. ንሱ ሓኪም ድዩ? እወ ንሱ ሓኪም እዩ። Is hij in arts? Ja, hij is in arts. Was ik een leerkracht? Was ik een leerkracht? Ja, ik was een leerkracht. Was ik een leerkracht? Ja, ik was een leerkracht. Was I a teacher? Was I a teacher? Was I a teacher? Yes, I was a teacher. Yes, I was a teacher. Was ik een leerkracht? Ja, ik was een leerkracht. Was I a teacher? Yes, I was a teacher. መምህር ድየ ነይረ? እወ ኣነ መምህር እየ ነይረ። Was jij een student? Was jij een student? Jij was een student. Was jij een student? Jij was een student. እዚኣ ሕቶ ማለት እዩ ቀዳመይ ትሪእዋ ኣለኹም was jij een student ተምሃራይ ኢኻ ነርካ jij was een student ንስኻ ተምሃራይ ኢኻ ነርካ እዛ ካልአይቲ ድማ ሙሉእ ሓሳባት ማለት እዩ ድማ ብእንግሊሽ were you a student? Were you a student? You were a student. Were you a student? You were a student. ተምሃራይ ዲኻ ነርካ ንስኻ ተምሃራይ ኢኻ ነርካ ተምሃሪት ዲኺ ነርኪ ንስኺ ተምሃሪት ኢኺ ነርኪ Was hij in arts? Was hij in arts? Was hij in arts? Hij was in arts. Was hij in arts? Hij was in arts. Was he a doctor? Was he a doctor? He was a doctor. Was he a doctor? He was a doctor. حكيم دينيرو نسو حكيم إيو حكيم دينيرو نسو حكيم إيو was hij in arts حكيم دينيرو hij was in arts حكيم يونيرو نسو حكيم إيو نيرو مالتي نسو حكيم نيرو was je moe was je moe إذا حتى was je moe دخن كار خانير كانوا بلند كومو لزماتي was je moe ja dat was ik ja dat was ik was je moe ja dat was ik were you tired were you tired were you tired yes I was yes I was were you tired yes I was دخنكا ودخنكي دخنيركي ودلركا و دخيمة نيرة و أنا دخيمة نيرة
Was je moe? Ja, dat was ik. Was jij een student? Was jij een student? Nee, dat was ik niet. Nee, dat was ik niet. Was jij een student? Nee, dat was ik niet. Were you a student? Were you a student? No, I was not. Were you a student? No, I was not. ተማሃራይ ዲኻ ነርካ ወይ ተማሃሪት ዲኺ ነርኪ ኣይፋሉን ኣነ ተማሃራይ ኣይነበርኩን ወይ ኣነ ተማሃሪት ኣይነበርኩን። ኦኬ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ኣሕበን ቤትና ኤርትራ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ነዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ። ከመይ ከም ዝረኸብኩሞ ኣብ ታሕቲ ኣፍልጡኒ ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ቅልል ዝበለ ወይ ከምኡ እውን ካብኡ ዝበርትዕ እንድሕር ኣትረሉ ይኾንኩም ኣብ ታሕቲ ኣፍልጡኒ ኢኹም ኣነ ድማ ንዑ ብኡ መሰረት ከውርደልኩም ማለት እዩ። ናይ መጀመርያ ስለ ዝኾነ ከምዚ ገይረ ከውርዶ ኣብ ታሕቲ ፃሓፍሎ ኢኹም ከመይ ከም ዝረኸብኩሞ ድሕር ኣማራፂ ጠቕመኩም ኮይኑ ኣነ ከምኡ ገይረ ቪድዮ ገይረ ከውርደልኩም እየ ማለት እዩ። ኣብ ናትኩም ተመርኪሰ ከውርደ እየ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ። ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው።